ko turatungana, ko turaca ku ipasi, ko turahura n'inyundo tugacurwa kugira ngo dutungane, hanyuma umwuka wera ngo azoze kuturuburira Imana ngo turabe. Nimushaka ubwenge bwo kudandaza, menya Imana, umenye Yesu Kristo watumwe mu isi. Nimba ushaka ubwenge bwo gutunga urugo rwawe, menya Imana, umenye Yesu Kristo watumwe mu isi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mfite ijwi rimeze ukuntu bitewe n'ukuntu nyine mpaye numva mu mubiri bimeze, ariko muraza kubyihanganira. Reka mbere yo kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyangwa se munini, katwumve umubyeyi umwe witeguye muri aba ntasenge Imana. Mana, turagushimiye muri uyu mugoroba wa none kuko ari wowe watuboneye umwanya Mana tukaza imbere y'amaso yawe. Ubu turi munsi y'ibirenge byawe Mana, niho duteraniye ubushobozi bungana gutya. Ubane natwe Yesu muri uyu mwanya, ibyo dukora byose Mana ni wowe utuje imbere. Abaririmba n'abavuga ijambo ry'Imana n'abasenga bose utuje imbere Mana, uduhe kumva ijambo ryawe ryiza rigiye kuvugwa aha ngaha, rigere mu mitima yacu, rikize imitima yacu. Nugiye kurivuga Mana, dore n'umwana w'umuntu n'umukozi wawe Mana, umuheza imbaraga kurivuga neza uko bikwiriye, natwe tubyumve neza uko bikwiriye Mana. Rikize imitima yacu, ryoza imitima yacu, amaze igere mu bugingo bwacu Mana. Turagushimiye muri uyu mugoroba wa none kuko ari wowe watubashije tukaba imbere y'amaso yawe. Amahoro n'ubuntabane natwe mu izina ryawe ry'Umwuka Wera, amen. Bwana asifiwe. Mvuye mu gihugu ca Kongo, Ibuvira niho iwacu. Abenshi muri mwe mwarahaciye murahazi, abandi bo babanzi kuko bamwe benshi bahaciye ari batoya bakamenya, ariko njewe simbashe kubamenya kuko gamwarashitsi no murakura. Ariko njewe mujino nta handi nakuze, ndagira ngo byari byarangiye. Nishimiye kubana namwe abangana gutya kandi b'urubyiruko, abasore b'abahungu n'abakobwa n'ababyeyi bangana gutya. Ndabyishimiye cyane kandi Imana yabiduhaye ibihimbarizwe, amen. Naje hano ubu n'urugenzi rwa kabiri ngeze muri iki gihugu. Ubwa mbere naje nje ku bukwe bw'umwana, kandi ndagira ngo abantu benshi bo muri Kongo nico kiri mu kubageza. Noneho ga abana babasigaye iriya muri Kongo bose baje hano, kandi ntibabe bagikunze kuja gukorera amakwe iyo base bari, bakayakorera iya abo bahungiyeho bari, bigatumaga abantu bose baza. Urugenzi rwa kabiri n'urunguru twaje dutabaye kuri biriya byabaye, twabirangije ejo. Ubu ko ndagira ngo nzasubire iwacu, ariko hari umuntu wampamagaye arandarika n'ijwi numvise, ariko n'ubu ngubu
byenda yurivugira akarivugira no mu yandi majwi menshi sinorisobanura n'uwo muntu simuzi, ariko arambwira ngo tuzobane muri iki gitaramo cy'uyu mugoroba wa kabiri. Ndabyemera, naje nakigezemo. Mwagize neza kuza mutaramira Imana ni byiza cyane. Gusenga, Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo musenge ngo ubudasiba, kandi ngo musenge mutarambirwa, kandi ngo musenge ngo muzageze igihe nzagarukira hano ku isi. Gusenga ubudasiba, gusenga mutarambirwa, gusenga mukazageza igihe icyo ari cyo cyose nzagarukira. Rero gusenga ni kwiza, muze mutaramira Imana, musenge Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganira mu mwanya muto. Ufite Bibiliya yera aze kudufasha asome urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ni isura ya mbere 1:28. Isura 1:28. Arasoma ni ya 29. Dusome. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Ico nico gituma nkora cyane, ndwanana umwete kuko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Uyu ni Pawulo wariko wandikira abantu b'Ikolosayi kuko yo kwandikira abo ahandi mwavuze ngo ni Kayore. Ese Kayore ni quartier, Kayore ni groupe, na akarere, cyangwa se yo kwandikira abantu bo muri Nairobi. Arabandikira ababwira ayo magambo ayo bavuye gusoma. Uhereye ku ivensi ya 24 yarababwiye ngo njewe Pawulo ngo ndiko ndishimira amakuba yanje, kandi ngo sa makuba mpaye mbona imbere yanje, ngo ari mu mubiri wanje, ariko ngo nkabikorera kugira ngo nuzuze ngo umubiri wa Kristo. Bwana asifiwe. Kishimira ayo makuba, iyo mibabaro mbabazwa, nibabazwe mu mubiri wanje ubabazwe, kugira ngo umubiri wa Kristo ubeho. Kandi arawusobanura arabuvuga ngo uwo mubiri wa Kristo ngo ni itorero rye, wewe nanje, umugore n'umugabo, umuhungu n'umukobwa, abari muri Nairobi n'abari muri Kenya yose, n'abari muri Kongo, n'abari i Rwanda, n'abari i Burundi, n'abari kumpera y'isi yose, ngo niwo mubiri wa Kristo, kandi ngo uwo mubiri ni itorero. Bwana asifiwe. Aravuga ngo kandi ngo igituma ngo mbabazwa kugira ngo nkorere umubiri wa Kristo, uwo mubiri wa Kristo ari byo torero,
ngo ko ndagira ngo ndibwire bwa bwiru bwari bwarahishwe, ibanga ryari ririho. Bwana asifiwe. ibanga mbabwire ibanga, kandi aravuga ngo iryo banga ngo ni Yesu Kristo wahishuwe ngo natwe tubone ubugingo. Bwana asifiwe. aragendagera aha twasomye aravuga ngo uwo ngo niwe twamamaza. Bwana asifiwe. ngo uwo niwe twamamaza, ngo tumwamamarize ibi bintu. Yavuze ibintu bitatu. Yavuze ngo ijambo rya mbere igituma ngo tumwamamaza ngo ni ukugira ngo tuburire umuntu, dukengure umuntu. Ese aba basore inoga mwamenye icyongereza, ariko ikinyamurenge sinzi nimba mukikimenya. Muzi kuburira umuntu, kumuburira ni ukumukengura, ni ukumukemera. Tuburire umuntu. Tuburire umuhungu wa wundi w'imbaraga nyinshi, wa wundi ufite imfundo nini, wa wundi ufite ibizigira wokambye agahotorana, ariko ngo tumuburire kuko imbere yiwe ngo hari urupfu, kandi iyo tiribuka gato akaba aragiye rwose. Ngo tumuburire, tumubwire ngo aha wopfu iki wopfu. Ijambo rya kabiri ngo tumwigishe ubwenge. Ijambo rya gatatu ngo uwo muntu twaburiye kandi ngo tukamwigisha ubwenge, ngo tuje kumushikiriza Imana, tumumurike Imana, ngo ari umuntu ushitse, kandi ngushitse ushiki muri Kristo Yesu. Reka dusubire inyuma. Tuburire umuntu. Bwana asifiwe. Tuburire umuntu. Iyo bababwira ngo ntimukabeshye, baba bahaye bababurira. Yesu ngo nta kinyoma yazanye mu isi. Iyo bababwira ngo ntimukibe, baba bahaye bababurira. Iyo bababwira ngo ntimugasambane, baba bahaye bababurira. Iyo bababwira ngo ntimukaroge, baba bahaye bababurira. Iyo bababwira ngo ntimukagira amafuti, ariko none turashize, ntimukagira amafuti, kandi hari abantu bari mu kugira amafuti bakayagira no mu ikanisa amafuti, kandi amafuti si nk'ibyaha, ariko ni ugufudika, agafudika ibintu ntabifuture ariko akabifudika. Bwana asifiwe. ngo tubabwiye ngo ni mureka amafuti, sureka amafuti mu muryango, sureka amafuti mwasona nyoko, sureka amafuti mwitorero, ngo baba bahaye baburira umuntu. Arababwira ngo igituma tumwamamaza, igituma twamamaza Kristo. Bwana asifiwe. Ngo igituma tumwamamaza ngo ni ukugira ngo tuburire umuntu nitumwereka Kristo, tukamubwira Yesu Kristo wabambwe, ngo tuba tuhaye tumukura mu rupfu tukamwinjiza mu bugingo. Bwana asifiwe. Narabibonye kuri WhatsApp hano muri Kenya, muhaye mwamamaza abakobwa, sinzi uko bishe, nukuri kw'Imana. Makama babwira umukobwa ngo ni wewe mwiza, ngo ubaye wa mbere. Bongo yako wanakudanga, ni wewe mwiza,
kubera iki? Kuko watanze iki? Kuko wavukanye iki? Ye ninshaka mvuge ngo uri mwiza muri Kayore, iyindi quartier ni iyo muri Umoja hari uwundi kuruta. Nushaka urute abari muri Kenya, abari muri Kenya turuta abari muri Kongo. Nushaka urute abo mu isi yose urabaruta iryo joro. Muri iryo joro baragutangaza ku mugoroba, bo gutangaza saa 10 n'imwe hakavuka ukuruta. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amaze bakubwira ngo ubaye uwa mbere, intoki ntizegerane n'ikiganza. Wanakudanganya ni kupandisha kiburi cha uzima. Wanakudanganya kuko wagize gute? Bo gutangaza ngo uri uwa mbere kubwiza mu mutima hagoramye. Bwana asifiwe. Ariko ngo twamamaza ni Kristo ngo utarageze kumenya icyaha. Bwana asifiwe. Ariko ngo Imana yamuhinduye icyaha ngo kubwawe nanje, uwo ngo niwe tugomba kwamamaza. Nimwamamaze Kristo, nimwamamaze Kristo, mureke kwamamaza abantu. Mwamamaze Kristo wabambwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kugira amafuti. Yesu Kristo umva uko Bibiliya imuvuga ngo yakuze nk'abandi bana, ariko ngo niko yarezwe, ngo yarezwe nk'abandi bana. Arakikirwa ku bibero by'abagore, yonka umuntu ngo abe umuntu aronka. Ariko Bibiliya ikavuga ngo yakuze ngo hayashimwa n'Imana n'abantu. Bwana asifiwe. Uwo niwe tugomba kwamamaza. Reka twihute, minota bavuze igiye kurangira. Ijambo rya kabiri ngo tukamwamamaza kugira ngo umuntu wese ngo agire ubwenge. Umuntu ngo agire ubwenge, mureke kubibipfu. Ariko iyo mureke iyo sente nituvugira rimwe irandushijwe. Bwana asifiwe. Ngo umuntu agire ubwenge, ngo umuntu agire ubwenge, umuntu agire ubwenge, umuntu areke kuba igipfu. Umuntu ngo agire ubwenge, umuntu ngo agire ubwenge. Ko barakuburira ngo ugire ubwenge, ko baramamaza Yesu Kristo kugira ngo ugire ubwenge. Pawulo yaramuvuze hariya mu gitabo cy'Abaefeso, aravuga ngo uwo ni we waduhesheje ubugingo, ngo kandi yaje mu isi ngo abubwenge bwacu kugira ngo tumenye Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo kumenya Imana ngo nibwo bwenge, kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Ese mufite ubwenge? Nimushaka ubwenge bwo kudandaza, menya Imana, umenye Yesu Kristo watumwe mu isi. Nimba ushaka ubwenge bwo gutunga urugo rwawe, menya Imana, umenye Yesu Kristo watumwe mu isi. Nimba ushaka ubwenge kugira ngo uzoshakwe, kugira ngo ntukajinge, uzoshakwe ugira urwawe rugo, uzobyara abantu, menya Imana, umenye na Yesu Kristo watumwe mu isi. Amen. Tugira turangize. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngo nitumara kugira ubwenge, ijambo rya gatatu ngo batuburiye tugahunga, ngo tukaza tukamenya Imana, tukaba tumenya ubwenge, ngo nitumara. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngo uwo mwuka watumenyesheje Imana ubwenge ngo dushikirize Imana. Bwana asifiwe. Amen. Ngo turuburire Imana,
uturuburira imana ni ukuri ngo dushitse kandi ngo dushitse muri Kristo Yesu. Ngarutse kuri ya mafuti no kuri kwe iyi ukuga ubu nyine imuvira barama bankurikira ariko reka mvuga kanako hari umuco mubi mwatoye ukuza mukata kantu kamwe gato kucogoza abantu ko gupfobya ibintu akantu gato muze mureka uko mwamufasha avuga ijambo ryose arirangiza. Ayo niyo ya mafuti, ayo niyo ya amwe arimwo muri ya mafuti, harimwo muri ya mafuti ngo tumumurike Imana ngo ari umuntu ushitse. Yesu yaravuze ngo itorero ngo ry'Imana ngo arisize hano kwisi yamaze ngo kurironga kandi ngo yarikuye mu bise by'urupfu rwe, yariviriye amaraso ngo yaribiriye byazuya, yaryambika ibikamba ry'amahwa, yari kubita inkoni z'abakora ngo araritunganya araribona ngo ribaho. Aravuga ngo arisize mu isi ngo rizezerezwe mu isi niho rizezerezwa. Bwana asifiwe. Amen. Ko ndatinya kurambika iyi mikoro iza yica biriya ariko yangoye cyane ngo rizezerezwe hano mu isi, ritunganyirizwe hano mu isi. Hano niho rizosukurirwa, hano niho rizuhagirirwa. Itorero naha niho kwikibisi, ndahandi rizatunganyirizwa, ndahandi mu ruganda. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni mu ruganda ko turatunganywa, ko turaca ku ipasi, ko turahura n'inyundo tugacurwa kugira ngo dutungane, hanyuma umwuka wera ngo azoze kuturuburira Imana ngo turabe imbere y'Imana. Hallelujah. Turi n'abaziranenge tudafite ngo umugayo imbere yayo ngo habe n'umunkanyari tawo dufite ngo dutunganye rwose. Nimumenye Imana, mwamamaze Yesu Kristo kugira ngo mumenye Imana.